So guys, it's 5:30 in the morning, aga nagising. Kasi it's a long drive day. Talagang mahaba pa yung biyahe. So 8 hours, sabi ng GPS. Papunta kami ng East Coast. Tapos dadaan kami ng New York City. At magsuri-suri bumi doon sa New York City. So pa-end na yung summer. It's September. So we will try to make a stretch for the summer, and I think it's gonna be an adventure. So let's go. Adto na ta sa suri-suri sugbo dinhi sa magsuri-suri sugbo na ta sa New York, sa East Coast, sa New York City. New York City, here we come. Pagasa sa mi, una mo cross sa border kay para di na may maggasgas, diretso na ang travel. So naami karon sa gas station. Dayon across the gas station kay na Tim Hortons. So mo grab me coffee diha. So naami karon sa St. Catherine. Dayon I think mga half an hour na lang na nami sa border sa New York o Canada. So Buffalo and Niagara Falls pa na ang border, guys. So anha mi nga border mo cross na na immigration. So feel sa ang gas. Nindot kayo ang biyahe kay nindot gud siya sa iyo mo biyahe kay kanang gituyo na mo sa iyo mo biyahe kay walay traffic, so diretso. So naanan mi karon diri mga kaabot og 1 hour, so na mi halfway na mi doon na kay sa Niagara Falls. So lami ang biyahe by traffic. So mo cross na mi sa border. Falls to Buffalo, New York, Niagara Falls, Canada, and Buffalo, New York. So na ang gate niya para sa immigration niya sa unahan. And after cross na may US na yan. Time check is 6:12 in the morning. In the evening, in the morning. Diba? So bili ko na mo ang autos and bus for the immigration. Immigration border. Oh, karon nakalapas na mi sa Niagara Falls. Which way we going? Manami sa border, guys. So nanami karon sa Buffalo, New York. So karon mag-start na among driving dinhi sa United States of America. And mindful gud mi, guys, kay ngano lahi na ang kuan diri sa Canada is kilometers per hour, diri miles per hour. So mindful gud ta kay basi ma-overspeeding ta, mahal bi akay ticket, o di ba? Exactly 2 hours, guys, naka-cross na mi sa border. Because 5:30 now 7:30, so 2 hours na namin diri sa Buffalo, New York. And it's gonna take us another 6 hours to get to New York City. So stay tuned kay magsuri-suri sugbuta sa East Coast sa road trip din sa United States of America, o di ba? Ug atong sugdan ang suri-suri sugbo sa New York City. Let's go. So amo ra jud ni siyang baybayon ang I-290 East, guys. Giingon sa GPS. So mao ni ang among route karon from Canada to New York. I-290 East. Yeah, akong nakuan, guys, na mga naji kalahian ang Canada o ang US. Cross gid mo sa border. Kay lahi na mga gas station, lahi na ang mga tindahan ng mga tindahan. So mao ni siya ang show diri sa kuan. Ami karon sa Buffalo, New York pa. Dayon traffic
hours, 7 hours to New York City. Naihina ako guys. So yung rest area is 17 miles pa, mga 10 to 15 minutes drive from here. So tiis-tiis na lang muna. Kay ko grabe as in. Hindi mo sa tamang patakag pag-ihi, diring tapita. Hawa kay mga lasang manaskilip. Basig kanon tag-bear diha. Kuyaw na. Mga lasang kilid guys. Di pwede ka. Tama kumpiyansa o gunong-gunong kay sus. Mapaakan niya ta guys. So, antos lang sa antos. Kaya una kay ko grabe. Guys, kaya una kay ko guys. Yeah, layo-layo pag yan ang rest area. Pamagod ako na daang kuan. Antik nga arenola ni Lola. So, sa una lang ano. Makahidyo ko ano yung ba. Sitwasyon. Awag guys. Kahumana ng daan guys, taas kaayo. There you go. Finally nakakita na jud ko og service area na ako karon diri sa Clifton Springs service area, na diri ang Starbucks, na siya yung mga coffee shop sa sud. So mag CR na ko din dapita guys. Wow, nindot kay ilang service area. Starbucks inside. Na siya yung murag food court po. So, kung pagkitaon ang restroom guys. Na ay Chick-fil-A. Famous na siya nga fried chicken. Lamig na siya. Kinadiri ang restroom. Let's do. Mag-washroom na ta kay kahilo na si Inday. Tapos ang ikya lang atong water para di na kasi ginagpalit-palit sa atong water guys. So magdadagi ito yung ani comes in handy para at the rest area atong ikya lang atong water. Is it like barbecue there? Yeah. Brooks Barbecue. Yeah. Where can we park? Just over there? Turn left. Oh, drive through. Okay. Nice. And then Okay, in thank 200 you. meters, So, turn left. take a break muna kami guys. Tapos, we run into a barbecue place. Very local barbecue. And it's drive-through. So, 10:30 a.m. exactly. So, we've been driving now for, I don't know, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 hours now. Hello, how you doing? Hi, how are you? So Brooks Bar Rotary. Nice. We use this for our endeavors throughout the year, plus our scholarship program. We give scholarships out to Binghamton High School and Seton Cap. Oh, nice. Yeah. Are you guys visiting the area? Yes, from Yeah. Toronto. Oh, very nice. Yes, this is like a yearly Yeah, event every thing. year we do this. Brooks Barbecue is right out of Boniana, just up the road, and phenomenal chicken. You're gonna love it. Nice. So it's there, guys. It's some sort of like the racing fans too. So nag-race silang fans. And I'm gonna try ang ilang barbecue. That guy in black right there, he'll give you a chicken dinner. Thank you so Thank you much so for your support. much. Enjoy Thank your you. visit. Have a safe trip back. Thank you. So nandito ang ilang ilang lutuan guys. Ready nila ang among barbecue for $15. Hi there. Thank you so much. Thank you. Have a nice Excited. So, nandito ang gaaso ilang barbecue. Sus, nagkaaso-aso humot na kay lamig ka ilang barbecue guys. So there. Barbecue. There you go guys. The grilled potatoes. And the chicken barbecue. Wow. Kadaghan ani nga barbecue. Uy, lamig ka ay humot kay guys. So, ongoing thing din nila every year. Yan, nag-raise po sila funds for the community. So, this is just off the street. Nakitaan na siya namo. $15 for a lunch special. Para siyang lunch special. So, hindi rin lamig ka ilang barbecue. Ang ilang $15 US.
Ay duha ka sa ka chicken, ay bread, yun na pa grilled potatoes. So atong i-try guys. Kung tilawan na ilang chicken. Yan na ay mura siya macaroni salad. Loko lami. Mi ako eh. Mi ah. Fairness ganami ka. Welcome to America guys. Everything is big. Ilang pagkaon, ilang serving, dagko kayo. Hindi man kayo ilang breast, pwedeng dagko for $15. Yeah. Wala pa dyan sweet potato, the whole sweet potatoes. May bread. So, dagkong serving diri sa States. Plus, nakipakita niyo. Arby's. O, tagpila. 2 for $7 sa kamangahoy ana. Welcome to United States. Abunda sa lafam. Grabe makaon dyan mo ang mga buko guys. Tungkol sa kuan. Tasty kaayo ang kuan. Tasty kaayo ang ilang meat. Tinta grabe. Kurot. So guys, nagpagas unta ni, pagas ko kay magkuan pod magkanang gas unya mag-washroom, mag-CR unya we ran into this very good tasty chicken in Binghamton, New York. So 5:30, 6, 7, 8, 9, 10. So 5 hours na mong drive. Nag-rest. This is the second rest that we have. Dayon, kita mig nag-aso-aso sa daan guys. So mauto, nig-off sa mi sa highway. Mao ni mong nakitaan ang Brooks House of Barbecue. So dami yung kaayo ilang chicken barbecue for $15. So nya sa atbang anha mi diha magpaga sa atbang. Unya, mao ni siya ang Binghamton, New York. This is little cute town in Binghamton. Nakita na mo ang lamian kay nga barbecue. So nabusog na. Di nami mag-lunch kay very feeling kaayo ang set sa chicken. Nag-cook kay ilang portion. So, let's do this! Mag-CR na Miss Atbang, magpagasolina, then mag-CR, di ka mag-CR, then we still have 3 hours to go for New York City. So, go. 3 hours more to go. Pa New York na mi, guys. So, let's go. Love New York. Welcome to New York City. So, it's a rainy day today, guys. Papasok na kami ng tunnel sa New York City. So, Thank you. pasok na kami sa Lincoln Tunnel. So, piflip ko yung camera at makita niyo yung Lincoln Tunnel. Diyan kami dadaan papunta ng Manhattan, New York. Ito na yung Lincoln Tunnel. So, namidiha. Musuod na ta sa tunnel, guys. So, nakita ninyo medyo traffic ang tunnel. So, taas-taas pa ni siya nga tunnel. So, I don't know how long would this tunnel will take this time kay traffic man. So, nansud na ta sa tunnel. This is the inside the Lincoln Tunnel.
babaw ani guys kay dagat. So nilabang ta sa naanami karon sa ilawom sa dagat. And finally, we get out from the Lincoln Tunnel. Mao niya itong mabulaga, guys. Gigawas ko na ito. Mao niya siya ang the center of the Manhattan, New York. When we're on our way to Times Square, kay ang kanang tunnel na connect na siya sa New Jersey ug sa New York. So, naana ka dili sa the very center of the hustles and bustles. Diha sa akong inahan, kita na natin ang nagkalain-lain mga dagko kaay mga billboards. Ano siya ang famous kayo mga spots sa Times Square, ang mga billboards guys. So, talagang mabulaga kasi ilang mga billboards, malipong kamukikid, malipong sa kataas sa ilang mga skyscrapers. Pininata karon sa Broadway area. Nakita ninyo na diha ang mga nagkalain-lain mga billboards para sa mga Broadway ng mga shows. Unya, nakita ninyo busy kaayo mga tao and it's starting to get really traffic kay big one at the same time rush hour na nila nag-start. So I think New York City is always this busy talaga. So nakita na to. So nag-drive rami ron. So finally naanami diri, we got to the Manhattan area safe and sound from I think 10-hour drive from Toronto. And this is it guys. Thanks.